November ni khat sang ni paruka Millennium Hotel Grosvenor Square Londona Alexander Litvinin ko chutura shai ania ama hi Russian official te dal tu le dimhlek lova Vladimir Putin a soi chetu ni in Russian Ram Secret Service agent aloni to chin he in thana ku tho tu te hi Dmitry Kovtun le Andriy Lugovoy te ni in anpan hi hian Russian Secret Service agent lui ve tho private investigator Russia le Europa thokta te ania hemini a reception do kana an chetvel na then khatte chu Millennium Hotel security camera chuan alo record bok tlai lamda thum le minute som ni ania Lugovoy le Kovtun te chuan hotel lobby a Pine Bar bula lutin thingpui no thum le apol tur jin le tonic an order a an pahnia in turan thitnuwa thingpui bela chuan radioactive polonium 210 an pola hemi hnu dar thum le min som thum pathuma Andriy Lugovoy washroom lampana akal chu security camera hian alo la chiang le akut veilam chu a jacket ipte a atholu trat bok hemi hnu dar thum le min som li pariata Kovtun po in washroom lam apan vele a radioactivity hi washroom kongkhar vela le an kutsil an hru khulna lama atuema zok chuan antikai ti annuwa mu chhuale ani heti livel hian Alexander Litvinin ko chu hotel lampana ronkal ve mekin hotel reception camera in a record dan chuan Litvinin ko an hotel lobby alu lai hi tlai dar li chia ani hotel a hian thingpui tur pol chu a ina hospitala andalu hnuwa asoile dan chuan thingpui chu kha ati thule lemhni thumbak alem lo thu asoi polonium hi turhla om takatan man thei ania mi in a amo a in ani poin taksa alang chuak mai lova amai ro chu zoi muangin taksa chunga chiatna a thlen thin hewang hian Litvinin ko apo he tura in hnu in lam a hokonga hian a in hramai bik lova amai ro chu hemizan zanlai vel hian a thil in chu a taksa a ron lang chuak tanin luak nen a beina sa hle hospital an pan pui hun hi soida nei nang lova November ni thum tia soyan om lain then khat chuan November ni li angin an ziak bok hospital an luatanga ni somni borvel ator hnuwa athia tura an hrai na chungchanga hian police te hnena Litvinin ko hian Lugovoy le Kovtun te thilti nge ni in asoya heti lai hian amo phurtu le amazing hlaptu ber ero Russia om thu asoi thung November ni somni sangni paruka police te ashile dan chuan heng thil zong ka hriat hnu hian ramdang mi le sa aram chu ngeya wa thatur le British ram machon zonga ti tur ani elek phei chuan chung thil ti tur le order petu chu mi pakhat chau a om theyang ti in asoya Litvinin ko hian Vladimir Putin chu mo phurtu berni in asoi bok November ni somni pathum sangni paruk zanlamdar ko le minute som pahnia Alexander Litvinin ko chu nasataka ator hnuwa athita a Litvinin ko an Putina apuna chu athi tuk maya hian tlangzar anive chi abok mase Russian how to pa ber hi chuan aphana sa hle thung Putina chuan Litvinin ko chu tha ani nge yani ti finfiana po eng maom lo thu asoi he in puna chungchanga hian Putin an press meet ma a ka hriat dan chuan British doctor te chuan Litvinin ko thi na chu in thana le ruam man lok na eng maom lo thu in thu to pan siam ti in asoi ani kumsang ni paruka London hotela Litvinin ko tura hrai hlum ani na hian Russian le UK in lai chi na mai ba ka western ram zong deuh thone na anin kar po asoi nging pha na sa hle a he ba ka hian mi tam tak chuan Russian sarkar chu he poi khoina hian a in hnam hnoyem ti te sai pui kal lai uin bau din atum ti an soi ang lek chawa engwanga Vladimir Putin le a thui hruaiten sarkar le ram hruai tu lian po ni lo minaran ve mai Alexander Litvinin ko tihlum du nge ani ti chu zona lian tak pakhat ani ta a Litvinin ko puna hilo dikin Russian thu nei tu te hian tura shai hlum turin thu lo pe po lo ni se engwanga ti nge an ni ti te Russian official te ti hlum du khopin Litvinin ko hian poi a khoyam ni ti te ba ka minaran mai alo ni rengem ti te chu zona lian tak le thil hriat chak om tak ani ta tlat mai kan channel him lo subscribe sakvela kan valom don em ti chuan a sira notification bell icon kha ola milo da sak bok la
thil thar kan da apiang I mai lo na turin August ni somthum sanga zakwa somruk pahnia Russian khopui pakhat Veronesa Alexander Litvinin ko hilo pianga kum sanga zakwa somriata Nalchik Secondary School azo nuin Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs lama azirzoma sanga zakwa somriat pakhata Kirov Higher Command School atanghian zirzovin Natalia I accountant nen anin neya ani nen hian fapa pakhat le fanu pakhat annei ani Natalia nen hian sanga zakwa somkwa palia in chenin hemi kumvek hian ballroom dancer le fitness instructor Marina inen ai nei vele a ani nen hian fapa Anatoly annei ani a graduate nu kum sanga zakwa somriat panga a Zerzinski Division of the Soviet Ministry of Internal Affairs a platoon commander in 4th Company Regiment Palina oma heti laya anna tho ber thin chu longbungrua anthiar kwalvel loven him ani deuber kum sanga zakwa somriat paruka KGB counter intelligence lamin information lakhom tuatan anna lutvele a Sangha zakwa somriat pariata 3rd Chief Directorate of KGB Military Counter Intelligence lama son anilea hemi nu hian KGB Military Counter Intelligence Operational Officer a lutshovin he na hi sangha zakwa somkwa pakhat thleng achel ani sangha zakwa somkwa pakhat kuma tho hian Litvinin ko chu Central Staff of the Federal Counter Intelligence Service a promote ani a he aposta hian counter terrorist le crime lama a specialized bok a tho chatawangin choimoina tepo hlan ani nge First Chechen War tia ansoi kum sanga zakwa somkwa palile sanga zakwa somkwa panga chunga Chechen Republic of Ichkeria ho Russian Federation laka anhelna khani a heti level po hian Litvinin ko chuan FSB agent Chechenia mun tam taka ada ani khothlang lam media ho te chuan Russian spy ti hialin kauma se Litvinin ko hian a career chungzong hian intelligence agent ang tak chuan a thok ngai lo thung tin criminal group beitura operation information pia lam thuruk hrim chu achana hian atalem lo bok sangka zakwa somkwa pasaria Litvinin ko chu FSB Directorate of Analysis and Suppression of Criminal Group a senior operational officer le deputy head of the 7th section a promote anile bok FSB Federal Security Service FSS tia soiboka alu chawnu hian adan adang le a Russian dan keng ko tulian le lok tak tak te le Russian mafia te chuan in thlun zomna an lo nei ti te chu a mu chuak ta zela hengzinga hian Solente Sevo gang te po antel ani hemi chungchanga hian Boris Yeltsin hne na memorandum ziakin a thelut nge Berezovsky chuan hemi chungchang le corruption chungchang soi hauna nei turin meeting akawa omzia ero anei em lo thung hemi nu hi chuan Litvinin ko hian rorel na kalphung hrim chu alu ber atanga akelam thlengin a corrupt ne hle ti chu zoin aman chhowe ta zel ani July ni somni panga sangha zakwa somkwa pariata Berezovsky yan Litvinin ko chu Vladimir Putin nen ain mersia tira hemini vek hian Berezovsky puina in Putin chuan Director of the Federal Security Service ni lai Nikolai Kovalev chu alu alan chi abok Litvinin ko hian FSB a corruption in phumrutlat chu tire adu ve hle a Putin hne na po hian hemi chungchang hi athlen nge amai ro chu Litvinin ko rotna hi Putin hian alom vak lova anpui hne na an meeting chungchang asoi chhualena po Putin a mitmeng atang rengot po in amil lo ani ti le a huwa ani ti chu a hriat thei thu asoi ani hemi nu po hian Litvinin ko chuan Uzbekistan drugstore tulian tak pakhat laka investigation anaya amai ro chu he drugstore tu te hi FSB ven himna hnuaya ani tlat thunga Putin hian aham thatna tur le aming hliawna tur ven nan Litvinin ko an investigation anei po chu adan cha sakmia ani hetia midiklo le fello terek chuak tu turberina an humtlat zelta ka chuan Litvinin ko tan po alu hai thlak hle a anha athok lei theilo ani bermai November ni som pathum sangha zakwa somkwa pariat aronin her chuaka Berezovsky chuan Russian ni tin chanchim pu chuak Komarsanta open letter Putin ta na ziaka he lettera hian ama ti hlum tura thupetu
Major General Yevgeny Kholkov le athurwal puite ademna azia kani nili aranle nu November ni som pasaria Litvinenko le officer dang pali de chu Russian news agency Interfaxa press conference a anin lana hemitum hian heng officer tele Litvinenko ate hian press ma a Berezovsky pu na chu an thar thole a an soidan chuan an zinga press conference na telve thau Mikhail Trepasky na chu thatura order pe kan ni a tin hei ba ka hian sumdong hausa Umar Zabrailo u nau pa po kidnap tura thupek an ni bok hei ba ka hian officer te chuan an puten politician lok zual then khat tele sumdong hausa then khat te chu kidnap tura anti thin thu po an soi chuak ani press conference nei zo nu hian Litvinenko chu FSB atanga bantir ngal ani a anhuwa interview na a Putin a chuan hemi chungchanga hian Litvinenko chu ama ngein FSB atanga abantir ani thule FSB officer ten press conference an kauve ngot tur ani lova an hna po ani lo tin FSB chung lam boina wantlang ma an pho chuak tur ani lo ti in asoi Litvinenko apoin an ban chungchang le an man chungchanga Putin a chu hnar kai tu ani ti apoma asoi dan chuan prosecutor te hne ka file thelu le lu lo chungchang po Putin a kuta om engtiklai po in min huwa a Berezovsky lak atanga in lak ranna na si halzinga keimin the chua chu atan chuan hlokna na satak pakhat ani ti in asoi bok October sang ni kuma enthak lai ani awanga Moscow chua san lo tura antina dan chu bo chia in Ukraine kaltlangin Turkey a an chung in tlan chia a Turkian omlain Litvinenko hian adin mun a himlo wangin US embassy a ratlan anga US lu phalna le ven himna asylum adila mase he adil na hi no sak ani hemikum tho November ni khata Alexander Golfra papuina in Istanbul to London flight ticket booking ven himna asylum adile a akum le me ni sompali sangni pakhata asylum hi pek an taram Litvinenko phei chuan he ven himna an pek hi athiamna le theina te wanglam ni lovin mishing le mishing in ngai poimo na awang zo ka pe an ni thu asoi kumsang ni pania Russia ama tolo ma se achung thu ngai to na kal zela Litvinenko chu corruption thu buaya thiamlo chantir ni in kumthum le achan ve tanina hun mang tura hremna pe kani a heti lai hian London lama an chungin anom to thung London an lu hnu hian Boris Berezovsky chuan a in lo tirin nun thar an chan thavele ta a hetia an khosak ve no hnu hian Chechen press tan journalist na athok pera Putin a dawnana Berezovsky campaign chu athlop ve bok athi ma thla October sang ni paruka British khwale tuipa ngaya pom ani hetia Britisha an khosak hnu hian anupui Marina Litvinenko soidan chuan apasal chuan British Secret Intelligence Service MI6 te chu athopuya consultant advice petua trangin Russian hawin Europe ram chung hrimhrima crime an kalpui chinte bele turle manchuak tura British agencies how malak na chu puin information poimote alo khon khom ba ka Spain rama Russian mafia te chetna chui konga po nasatakin British lam hi apui bok heti lai hian Russia lama chuan tu po in phatsan tua an ruat veka athalak te chu silai ka zirna target atan mangin an huat zia antilang na sa to hle athi ma deu po hian Spain thunei tu te lampo crime chungchanga an crime how to lok zuale an chet vel dan te an location te thlengin information pe in athei angin alo pui ve man bok Britain a hian Litvinenko hi Islam sa khwa ain pe a achan ero shia tura soya omlem lo thung tura an hrai hnu damdoi ina omlaya apa in aron kan chumpo in Islama ain le thu hi alo hril nge ani Litvinenko an Russian apu nate Litvinenko soidan chuan khovel mun ranga terrorist thisen chwa na chu FSB le KGB ne na inzom na thuk tak nei ani deu veka hengzinga hian Russia a mi poimo le chalang tak te po anin phum ru fer fur ni in asoi heng terrorist group te hi train chwa thlap ani ba ka ral thuam changkang tak le sum thanem tak ne na chomdol ani a an chet lak na zong te chu KGB USSR in uluk tak le omzenei taka adwan thlap ni in
thupek an ni lo chuan an ma ni thu le du dana ma la in an chengot ngai lo tin khovel huap helna mun pui chu Iraq Iran Afghanistan emo Chechen Republic a awm lo thu le he terrorist ri kai dar tu le try dar tu bul ber chu Lubyanka Square le Kremlin cabinet te an ni ti in asoi Lubyanka Square hi FSB headquarters Russia khopui Moscow ania tin Kremlin po hi Moscow thawa ani July ni sari sangni panga kuma Islamic terrorist thi chilpol havin London an beina a mi soma pani lain nunna an chana chungchanga zona an zo po in ledvenin ko chuan in ria to angin ama po in kalau soi to thina terrorism man ruwa a manga political boina le harsat na chinfel tum hi organization pakhat ba kanom lo ti ke chuan ka hria a chu organization chu Russia Special Service te anni ti in angai dan asoi Lithuanian ko hian heti laya Russia in dan thar an nei chungchang po asoi chuaka he dan thara hian Russia chuan ramdang Russia rambe tum ni a anrin te chet khalna na strike nei chungchang ani bera he strike a hian engman ruwa po nuclear ti lo chu telvek thei ani thu an soibok Lithuanian ko chuan Russian thu nei tu telamin terrorist chungchang an soi reng rengin keima ni chungchang abikin Zakayev Boris le keima an soina ani atia heba ka hian an hnuaya kan tho lai po in tur chu pistol ain man rohman ol samjok ani ti kan pom thlap thin ti in asoibok he thu asoi hi Moscow a mi ti hlumna tur hrim hrima turan siamna laboratory changtlung tak pakhat asoi tumna ani October ni somni pasari sangkha zakwa somkwa pasaria Armenian parliament in Kana po Lithuanian ko chuan Russian intelligence general staff te apu bera he in Kana hian Armenian prime minister Vasgen Sargsyanabaka parliament member pasari anthi ani kha Lithuanian ko soidan chuan he mi hnu hian Armenia a Russian embassy chuan he in Kana Russia anin nam hnoi ani ti a pu na chu aphana sa hle he mi chungchanga Lithuanian ko thoko chang po embassy lam hian Russia le Armenia inkar ti chiatumna ani ti in an soibok Alexander Lithuanian ko le Yuri Filstin ki ate chuan kumsang ni pahnia an le khabuzia blowing up Russia ti chu an publisha he le khabua hian kumsang ka zakwa somkwa pakwa September thla a Russian apartment pakhat bom manga thuai chiat an ni dan le poisoi lo mi zathum chuang an thi dan te baka amo phurtu te thlengin tarlan an ni a he poi khoina hi Lithuanian ko le Yuri te chuan Russian FSB thilti ni in an soya Putinan thu neina achan theina na ati ani thu an ziak langbok heng zongjong baka hian Lithuanian ko chuan July sang ni panga a Polish newspaper te hna interview aneina Al-Qaeda how to lian zinga pakhat Ayman al-Zawahiri chu kumsang ka zakwa samkwa pasari khan Russian FBS nuaya kumchan vevel Dagestan huna training anei thu asoya hemi chuma Ayman al-Zawahiri an Russian ram leilung ara chungchang le FSB instructor 10 training an pek dan vel te chu thuruk top khok ni in he thuruk ven him chungchanga mo phurna po Lithuanian ko kota atlak thu KGB officer loni to le writer ni bok Konstantin chuan ahnua asoive bok a training zone nu hian Afghanistan lama transfer ania FSB Lubyanka chief soipuina in Al-Qaeda helpola hian athlum hal hle a ahnua Osama bin Laden assistant tepo ani chho hial hetiang ani la hian FSB thupuang tu lam chuan al-Zawahiri chu Russian thu nei tu ten Dagestana December sangka zakwa somkwa paruka an man thule May sangka zakwa somkwa pasaria an chwale thu in an soive hlau thung July ni hi sang ni paruka article Asia Chechen Press website ta ti chwa po Lithuanian ko hian Putin chu pedophile ni in asoya chumi omzia chu rilrulam fel lo na awanga no pangle kumtling lo 6 man pui ata na eat na nei ti la asoi tuma kok ber ome Lithuanian ko soidan chuan June somni pariat sang ni paruka Kremlin ground na mi panau pang apum afo sak thu asoya he thil thleng hi BBC le
Yandex webcast in an lo record fu awangin mi sing chuang donin Putin chu a che dan soifia turin antia Putin chuan zote anga pom ka tumna lama khang thil kha a thleng ta ani apia lama eng thil dang ma om lo ti in asoi Russia do zonga ramdang apui sauta ka wang khan Russia le atho pui mafia te tan chuan a hnok le a tonriat alo nei that to awang le ama nge poin mafia chu noire tuma apha khang to ka lo beive to thin awangin chinchang asia in British Secret Service hotan chuan atangkai hle heti rual hian hnunglama da thattuma ve tu anom vereng thung Mikhail Trepaskin a point sanghi panhi kum khan FSB unit lamin ama thatu tur an roi fel to thu shilin film khur le turin alo cha to a Litvinin ko ero hi chuan angai poimo lem lo nge security po nei mu mal lovin ala zin chuak reng thawa tin Russian community lampo zalen takin ala po phobok heba ka hian journalist te po a in nge ya ama kom tura an kalte chu ala rem ti zel thau ani ome he a film khur lo na le ngai thatna hian a thina tur kong zau taka hon sakin November ni khat sang ni paruka a be sei lo na lam atangin Lugovoi le kof tu na te hian Litvinin ko chu meeting nei pui tura somin an bum chuaka a thing pui in tura tur polin an shai hlum tange nge ani ataksa a tur na tho aron lan chhuwa hnu hian Burnett General Hospital London a dalu ani a he hospital tang hian University College Hospital for Intensive Care lama son ani le bok azun le thisen antes hnuwa anat na chu radionuclide polonium 210 turin athlenti riat chu ani in Health Protection Agency lam hian Litvinin ko taksa a hian toxic element anti taksata na tur lo om tak an mu chuak bok he tur hian ataksa immune system ati chene hle a luak le ko chalovin ataksa alang chuak zeta chumi hnuwa ataksari na te hlovin asam atlakol deuh vek bok hetia ni engamo zat hreom taka ator hnu November ni somni pathum sangni paruka athita ani athi tuk November ni somni pali hian athun hnung chu ti chuangal ani a he athun hnunga hian Litvinin ko chuan Putin chu tura shai ani chungchanga mopur tu berle thu pe tu ber ani thu taran ani a Litvinin ko chianpa Alexa chuan Litvinin ko thun hnung chu ama Litvinin ko an soin ani hian alozia chua sakni in asoibok heti lai hian Putin chuan Litvinin ko thun hnung ti a chianpa ina soi chu Russia EU summit Helsinki a nei ani chumin apom lo thu le atak tak ani arin lo thu asoya politics a in chir thena mai ani ti in asoibok Alex Golfer pathung chuan Litvinin ko an anatna khum atanga English tonga thataka ziak tura ati thu le Asia zo hnuwa English le Russian tonga achiar sak hnuwa po Litvinin ko chuan tha ati thu asoi tin a chiampa chuan tura shai ani chungchanga po Putin chu bultum tu berle mo pu ber tur ani thu asoi ti in Golfer pa chuan asoi ani December ni sari sang ni paruka Litvinin ko voina hun ser chu Highgate thlanmola man ani a Muslim sa khodan anga voiliam anita ani January ni somni sangni pasaria British police te chuan thu chwa siamin Alexander Litvinin ko tura shai tu chuan shet chwa to thu an tar langa poi khoi tu hi Heathrow airport a Londona anron tholu tumin security camera in thla lo lak thu po an tar lang bok hemikum vek January ni somni paruka police te chuan Litvinin ko tura an shai dan vel po kim chang takin an chui chuak ti an soya Londona Millennium Hotela a thingpui inna naule thingpui da na teapot tengun takan exam hnuwa thingpui bel teapot le nawa chuan polonium 210 omti nemnge ania senior official te chuan Litvinin ko tha na chu Russian Security Service te ruam manna ani thu an soibok he mini tho hian The Guardian chuan British sarkarin Andrei Lugovoi chu Litvinin ko tha na chungchanga trial nei tura UK thu nei tu te hna hlan turin Russia angen tur thu an chua he thu The Guardian in achu ang deuh hian me ni somni pani sangni pasaria Crown Prosecution Service te chuan Russian khwale tui Andrei Lugovoi chu UK a tual thana chungchanga trial nei turin akawa amai ro chu Lugovoi chuan he kauna hi nolin Litvinin ko chu atha ani lo thu asoi thung